Nah, siguro yun itungin na halit lagi ketika bilang apa sih kalau panen mungkin Bayuan Ringgandu.
Kita David Penang Agung Iwak Ayam Putih Humanes Panjawarannya Dulur. Semoga senantiasa turut dukung mengenalkan lingge piranti kumuspang kesiakan. Terus menata bang puniki sampun jadi kematian pun. Terus kawitin. Lagi sampun, sana mangkin memperintah sekar kuning, galung suruh pesaksi majaya siwara dicu pengajak duit. Terus, kawitin. Lagi sampun, sana mangkin memperintah sekar triwarna. Ulang pangbakti majaring hidup dara sakti ring penjenengan kedatuan agung alang sanjo ayat talar yang siu guru adwe karyo terus kawitin. Mungkin mempilani sekar catur warna pranamio samudaya pengajak duit terus bunga.